Sanibonani, ngiyanamukela ngiyanikela ohlelweni lwethu lezindaba i-SP Media TV. Moqala ungena kwi-channel yethu bakwethu, sicela ukuthi ulike uphinde usubscribe, wenze njalo nangokushare ilink yethu. Udaba osulutholala bakwethu la sithola udaba lebhinca lodumo. Uthi ke umfowethu bakwethu ucela ukuthi nimeseke kakhulu, uhambe ku-YouTube uyosesha ibhinca lodumo uzozithola ingoma zakhe, ufike ulike and usubscribe. Kanti kokunye akucelayo uthi ucela ukuthi niphinde nishare ilink yakhe bakwethu, ningakhohlwa phela nokuthi ingoma zakhe ziyatholakala nakuwhatspp number yakhe uyishiya. Kanti ke linki lebhinca bakwethu liyacela ukuthi nileseke njalo, inombolo yakhe ithi 076-176-48181, inombolo ithi 076-176-48181. Kanti bakwethu uthi uyacela ukuthi niphuthume ku-YouTube niyobheka umsebenzi wakhe, muhle kakhulu, uyathembisa ukuthi ingoma bakwethu uyiphethe. Angingakhulumi kakhulu, ngivele ngidedele ingoma yakhe. Shi sambo Nabane patwe mama, nabane patwe mama, nabane pate, Ibhinca Lodumo atenga ficu kutlane, Ibhinca Lodumo